the queens on the throne. We will pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Disobey me, then baby, it's up with your head. Gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. When Mine futhi iMozambique yangifundzisa naloko kushare man. Yabo ukuthi we are one. La silala khona sonke so. Yes. Siyabonana ngikhumbula ngaphelelwa mali egings phela ngani besicala nokuhamba. Yebo, Khona phela. sesami nomunye bekaphethe inkumbi wathi hayi ungaziwari Yeah. nayo. Wanginika Usorted. ngabasorted uyabona lokuthi sifike la sathola amafemeli. I-walk ibaluleke ngalokuthi siyavocavoceka. Kuningi bahlale basho nalapha kulama wellness ethu la. Yes. Ukuthi if uwalker ku-reduce-eka nama-chances abo labo cancer. Yebo. Neti-stress tiyaphela lana nabo-depression kuyaphela. Sanibonani babukeli mama emakhaya. This is Low Fault Workers Podcast. And of course, this is your host, Rebecca Mdluli. Now today, ngina Seswethu Sebenzile Mcobokazi, ngimlanza endaweni yase Nelspruit. We are podcasting live in Nelspruit. Now sifuna kwazi ukuthi Sesebenzile ungisesibani, wakabani, udume ngani, and of course, ufike njani ku Low Fault Workers. Wena hlala lapho unganyakadi, do not scroll those gadgets. If you wanna know what I wanna know about Sesebenzile, tune in while I go and get usiswethu lo muhle kakhulu Sesebenzile ingululu phela ye Low Fault Workers. off with your head, gonna change it and make it a world you won't forget. No damsel in distress, don't need to save me. Once I stop breathing fire, you can't take me. And you might think I'm weak without a sword, but I'm stronger than I ever was before. All the kings have their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Okay, my beautiful people, njengoba besengishilo ukuthi ngiyolanza Seswethu Sebenzile, sengimtholile ke my beautiful sister ingululu ye Low Fault Workers. She's one of lezi ngululu. Unjani seswami? Ngiyaphila sesi kunjani? Ngiyaphila sithandwa sami. Ngaze ngakuthola ke namuhla kule podcast. Sihlale sibaleka. Welcome. Siyabonga. Sesebenzile ngicela utshele babukeli bethu ukuthi ungubani Sesebenzile. Mina ngisebenzile ngamqhobokazi. Umake wathu emantombazane. Yeah. Sinethemba nasethu. Okay. Sesilothanza kakhulu ukuthi ivocavoca. Awuzwaki. Yingako ala. Ngizatshaya ngila. Ngiyakuva sithandwa sami. Sesebenzile njengoba sila ku Low Fault Workers now. Ngifisa kwathi seswami ukuthi uze ube la. Ufike njani? Ufike nini? Weva kuphi nge Low Fault Workers? Kuva nge-Low Fault Workers ngeva ngemngani wami. Okay. Wangi-invite wathi ngijoyini ngoba bekahlala angibona ngithi ivocavoca ngedwana. Yeah. Wathi ngale kungcono ngoba kunebantu siya-socialize. Yes. Nalokuthi uphe ngokuhamba wedwana. Yeah. Uyabona wedwa sometimes uyavilapha. Mara ngabe wathi ukuthi uyotholana nebantu. Kuba ngcono uyagqugquzeleka. Exactly. Ngajoyina njalo. Okay. Usakhumbula ukuthi wayijoyina nini Low Fault Workers? Noma i-first walk yakho beyikuphi? I-first walk yami beyise God's Window. Okay. Wangi-invite kiwe God's Window uku-celebrate uMother's Day. All right. Kwafike kwaba mnandi, kwaba ne-braai, abantu bawina ama-spa treatment. Wow. Bekumnandi Wow, vele ngafika welcome nami ngathi hala sengiyajoyina. Yeah. Ngisayekile. Vele ngayibamba kusukisela lapho. From lapho. I think it was 2021. Yeah. Yeah. Kunjalo. Amen. No, ngiyakuva sithandwa sami. So Sesebenzile njengoba sowula phakathi kulento ye Low Fault Workers, siyakubona uyagijima uze uyingululu hlezi uphambili. Uma nje mangathi kiwa empini siyathi ukuthi front line yethu nje naba abantu esingabathumela eDRC.
So sasebenzile ngitshele, how do you feel nge-low field workers? Udiva njani njengoba ulaphakathi ku-low field workers? Like ufila ukuthi i-low field workers ikuphi right now? Ila ufisa ukuthi ngaba khona or khona lo ufisa ngathi kungatshintsha ku-low field workers? Ngicela uphindze futhi. Njengoba sila now ku-low field workers from wajoyina 2021, udiva njani nge-low field workers? Ufila ngathi ila ufisa ngathi ngaba khona noma kukhona lo ufisa ngathi kungangedwa isashoda? Ubona iphakeme kakhulu from the day wajoyina ngayo i-low field workers? Yeah, yona iphakeme. Okay. Iphakeme from kuloku abeyingiko kuqala. Yeah. Futhi ngoba kuqala ngathi bekunganama uniform. Oh, okay. Ngifika ngathi bekude ama uniform. Yeah. Ngehamba sekuintroduce ama t-shirt, yabona. Senasingena la sigcoke ama uniform siyafanana. Awufili yabona ukuthi akuna left out. Yeah, lokuthi uyafana nalabanye bantwana. Yeah, kuna standard ukuthi bo sifika lapha abantu bakhona ba. Yes. Siyafana sonke. Yeah. And mina ngifike vele ngathi itholele ifamily. That's why ngithanda kakhulu. Yeah. Ngoba abaningi yabo ukuthi nasiwalka la. Yeah. Every time ngiwalka angiwalki in the same person mina. Yes. Sisho sengijwayele wonke umuntu noma ngeke ngize ngibite ngemagama. Yes. Sesijwayelene. Ingendlela ebangani, ingendlela ifamily, yanginika nabo sesi. Yeah. Mnanzi nje. Noma ngana transport ngiyathi kumele ngifonele bani. Ngilandzeni ngala namhla kephetha. Yebo phela. Yeah. And sekunala kufike nala ukuthi ngaze kuthi Saturday nje. Yeah. Ayisasi Saturday singaqali kuwo. Yeah, kumele icalwe la Saturday. Yeah, ngikhathi seliphelela langa lakho lapho. Ngiphelele. Phela vele uba ngathi asikayi weekend manje ngoba umuntu akakayi ko. Uyayibona? Kuba nalento eshodayo. Nalento leshodayo. Satalent ayinabungozi. Ayinabungozi. Sesize addicted. Uyayibona? Sekuli drug lethu nje la ka low field workers. Sila ngalo shem. Yeah. And let's please. Kakhulu. So sithandwa sami, tell me ka low field workers nale tafula le bathi I wholesomeness desk. Itafula lethu nje sibabhizi ngalo ngama Tuesdays. Uthini ngalo nje? Likusita ngani le tafula lethu? Lelitafula lisita kakhulu ngalokuthi njengoba ngikutshelile ngani ukuthi la kunama class la. Yeah. Nalabanye bathi fanele nami labangasebenzi labangeke bakhona afford ama dietitian nani yakubona. Yes. Maye ngala ku wholesomeness desk basita every Tuesday. Sithola I diet plan here the whole week. Yes. Nezinto leti easy man lesinato lapha endlini bese singathi ukuthi singatihlanganisa njani nje nathi ukuze sibe right. Yeah. Isita ngalokho into letilula uhlanganisa 1-2 endlini. Uyathi ukuthi uyadla uba healthy uba mcemane. Qhubeka nempilo. Qhubeka nempilo. Uyawalka udla healthy, life iba smooth. Iba smooth. Yebo sithando. Imnanzi ngalokho. Yeah. Okay, love. Ngiyabonga ke ngaloko. Okay, sithanda, tell me. You were one of Tingulule sahamba nato Mozambique. Mozambique. Ngitshele nje Mozambique. How did you feel nge Mozambique? Yeah. Lebo ukuyelele ukutholile na. Ngisho ukuthi kwa exceedeka man. Kwa exceedeka ama expectations. Ne? Hayi Mozambique bekumnandi. Yine futhi iMozambique yangifundisa naloko ukuthi lokho kushare man. Yabo ukuthi we are one. La silala khona sonke so. Yes. Siyabonana ngikhumbula ngaphelelwa mali egings phela ngani besicala nokuhamba. Yebo Khona sesami nomunye bekaphethe inkumbi wathi hayi ungaziwari nayo. Wanginika usorted. Ngabasorted yabona lokuthi sifike la sathola ama family. Sangena sheme eMozambique. Yeah. Mina ngalahleka vele. Thina ngithi yabo singangena emgwaqeni siyanyathela. Yeah. Azangena emgwaqeni siyanyathela. Sithi bye. Abantu bashone kuphi? Yeah, senikubona nodwa ama local workers. Sibona sodwa mara sasitwa le uniform. Yes. Ama reflector aid. Sakuvele sakhuluma nescheme sami lathi yathini la sistika la asijiki. Yebo. Asibuyele emuva. Ngoba singathi sithi asathi ukuthi sizophelela. Sastika la kulelo vele kule main road. Lapho ngiyacabanga umuntu wamhamba 50k ngitshela. Yes. Ya wamhamba co. Abasitshelile babemashaka ukuthi
Ningadluli la thina siva manje sithi ngululu. Njengolulu ba. Singena emgwaqeni. Anya. Asitshelile shem. Mm. Ngiyakutshela. Ngadluli. Yeah. Eish. Mara kwathi wathi ngitheni. Ngicela ngoba ngihlekisa nakasibutatha. Ani ngitheni. Yeah. Sefuna Bangibuta kamnanzi. buyele emuva uthi nasifika lapha siphumula. Nina nathi nithi ngululu nina nive abamashaba. Sithi ngululu thina sisemandleni sifuna ukuwalka sicela ukuwalka la. Ngeke sive ngamashaba. No, but that was a great experience for you guys. Emva lokho bese nathi ukuthi ngashaba ngathi la. Lalela. Uyathi lo muntu uyibonile le nto before thina. Ubonile ubungozi lephambili. Ubonile lo bungozi. Ngiyakutshela. No, guys, never ke saswethu bekajabule kakhulu lethu a point ukuthi waze wathi mina ngiyongetela lapha ke ba creators. Angijiki khona lapha sijike khona ngiyayishaya ngiyandlula ngescheme sakhe lengengisisho. Ngicabanga ukuthi ngila South Africa sihlale sidlula ama-water point. Uva kumnandi. Emva kumnandi. Yeah, uthi mina mina kakhulu ne uya enjoy amawulanga. No, ngiyabonga sithandwa sami ukuthi so far siyakhuluma uhappy kakhulu nge-Lawful Workers. So tell me la ekhaya sinama walks lamaningi la different abo gender based violence, HIV and AIDS, color walk. Ngiphi walk wena lothi yo yabo lena kumnyama kubova angifuni kulofa yena ngifunda amashaba ukuthi angayifaki eminyakeni noma mhlambe uwathanza wonke ngokufana. Ngingathanda onke mara kakhulu ngithanda lama hiking. Okay. Ngithanda nasiphuma la emgwaqeni. Yeah. Ngithanda i-adventure. Okay. Yeah. Ngithanda i-adventure. Ngeke nale walk ngizabona sihamba ubona izinto letiningi ngala. Uyarefresheka man. Yeah. Uyarefresheka la engqondweni. Yeah, ingqondo nje Bangathi hiking vele angidusi. Yeah. Uyalungiselela in time. Sikhuphuka tindzaba. Nala lamanye right nganivele ngoba kuba nale awareness angithi abo cancer ukuthi basikhumbuta nathi ukuthi so test abo breast cancer. Yes. Yabona? Cancer of the cervix. Bathi Nesibeletho. Sifunze la ukuthi uyaya ku-checkisa. Ngibe nginga-checkisa. Yabo vaccine bengingeni. Bungakwenzi. Ngaqala kuva la ukuthi kubalulekile. Ngeminyaka ngiyadinika i-chance nami ukuthi bangi-check. Yeah. No, ngiyabonga kakhulu sithandwa sami njengoba nimuva seswethu uyafundziseka la ekhaya ufundzile lokuningi nekumnanzi. Siyahamba phela. Siyabuyela lebungululini. Ukhona? Ngithe ngikhuluma nalomngani wami loya wathi emngani thina sibuyele emuva sayishova. Yeah. Ubona phambili ukuthi kwenzakalani. Zimbabwe zingena phakathi. Siyangena. Siyawungena le. Awukhona moya ongcela utasithwala. Utasithwala impela ndawufe nilahleka khona le phambili sesizwa ngani sephambili bekunani la nilahlekela khona. And ngaba ukuthi into lenye lemnanzi kakhulu kudlula konke. Lawful Workers zero budget. Zero budget. Yes. Ufika lana noma ungachama kulambile ekseni kuba nema-fruit ku-water point. Siyahamba sikross ama-border siyodla. Yebo. Asilambi. Mara siku-zero budget. uNkulunkulu uyabonelela. Uyayibona nje. uNkulunkulu uyasithanda. Manje nathi ohlala ekhaya uthi wena mina imali mina kunjani. Asisebenzi ngemali la. Yeah. Lokunye lokhu lengikuthandayo ukuthi noma ngabe isimo sakho sinjani la uyafitha in. Yes. Asikhethi ibala lamuntu lana. Ngithanda lokho mina kakhulu ngale Lawful Workers. Yes, njengoba asho sesiwami la ekhaya thina lana nje wena if you wanna join you just bring yourself. Akunamali esibhadalisa yona and akunamali lesitoyifuna ukuthi manje yemandi yema-fruit wena uyatiletha bese thina i-Lawful Workers iyakuniketa amandi iyakunika ama-fruit. So angi-understand ukuthi uma usahleleni ungedi utosijoyina besesebenzile tingululu team uyabona lesithembe ebona ethimini ungahlali buya nawe utosijoyina uyayiva ke ngoku. So sesami tell me yini into lofisa kuyitshela ababukele emakhaya mhlambe noma umuntu ongakajoyini i-Lawful Workers or anything lofisa kwangathi ungayi-add? Mina kakhulu i-walk ibaluleke ngalokuthi siyavocavoceka. Kuningi bahlale basho nalapha kulama-wellness ethu la. Yes. Ukuthi if uwalker kurichizeka nama chances
abo labo cancer Yebo. neti-stress tiyaphela lana Mhm. nabo-depression kuyaphela. Mhm. Nawuwalker uba healthy man, uyaphila la emtimbeni nasengqondweni, even your Mm. soul. Yes. Uyakubona? Kumnanzi ngaloko, abantu ababuye Yes. bangene la. Futhi Yeah. iyasida na unganato netihlobo, uthola ukuthi awunafamily leningi. Yeah. Uya la, Uyakubona? usesibhedlela, bawokhaza bayakuvusela esibhedlela. Uyakuzwa? Impilo ikhona iningi shema, ngifuna ukungasho. Yeah. Iningi. Awusaleli ngaphandle noma ngabe kwentekalana awusaleli ngaphandle. Kwakho nje ukuthi ube khona, wakhe register. Every Shayi. Saturday. Shayile. Ube up. Asiguli, buka siphilile njani. Si-fresh, si-healthy, si-wow. Ngathi gesa mnyaka wami. Ngengeza phela ngibona uyintombi nto lencane. Uyocabanga ukuthi siyalingana kanti asilingani. Uyakubona? We-walk sis. Yeah, iyasida kakhulu. Ayinambuzi. I-age yethu ya. Ukugula nako kuya. Hamba konke. Uhamba konke. Sibasha la. Uyayiva? Ungasazi. Ungasazi omdala la. Yeah. Sonke siyalingana. Sonke siyalingana la sibasha. Abe aqinisile siyalingana la. Ngiyakuthanza lokho shem. Nge-low field workers. Hello fellow cast. Vele ngiyagula. I-weekend akusi-weekend ngingaqali la. Ya ngiyakuva ukuthi isikhathi sikujabulile last week wathi ngeke ngiyaphuma ngemgwaqweni. Ngibambe ngedrive. Yeah, awusakhoni. Ya lilanga liba ngazuthi hayi man ngathi asikafiki u-weekend. Ngase sikafiki. Because awukacala emkhulukhaya. Uyayibona? Yeah. No, my beautiful people, njengoba senimvile sesibamsebenzile ukuthi uthini nge-low field workers. Kungiloko nje la ithimini kuyaphileka, konke kukhona, utowe usahlaleleni wena. But-ke my beautiful people, I believe nonke seniyamati seswethu sebenzile ukuthi ungubani. Mani mbona ahamba lapha yasena ukuthi oh lo seslo yangisebenzisa nisasho ukuthi ile ngululu. Yebo yena ingululu ba. Ngiseseve. So I'm so glad ukuthi ngibe nawe sesikule podcast yanamuhla. Ngiyabonga kakhulu for isikhathi sakho seswami. Ngiyabonga nami kungi-invite. You are welcome, Dali. So thina-ke lana ka-podcast sithanza kuyibeka lana le ndzaba yethu. Ngiyacabanga sesikukhave konke leningathi ngakukwathi ngasisebenzela. I'm sure seniyakwati. Nyalo mase nimbingelela senidokhere ukuthi nithi hi sesebe, you know, bangafuni ukuthi ngululu, of course. So my beautiful people, from me and sisebenzile thina sithi #don't promise, commit. Mwah. We love you guys. Bye. Bye. More than just a walking team. This is Low Field Workers Podcast, and of course, this is your girl Rebecca Mbili signing out. Let us meet on Saturday at 5:30. Kanyamazane at Mkwenya College. Do not forget to bring your side hustle. We will be selling each and every item that you will be bringing on Saturday. #don't promise, commit. #mind, body, and soul. This is the finest walking team in Mpumalanga. Mpumalanga's finest walking team. See you soon.